Tu na chuan Louis kan interview don ani. Louis, tu ngay ming pum min sil thayem. 제 이름은 루이입니다. khoya tranga lau tu na yang khoya ngay om. 한국에 있습니다. School te kal to em eng hang yaw ngay ni a. 저는 양국중학교 2학년 1반입니다. School te anwa mem thian te in nei ta mem chuanin enge lekha te harem. 저는 공부를 잘해서 걱정을 하지 마십시오. 그리고 친구들이 많습니다. 학교는 정말 재밌습니다. Lom ome tu na chuan moi interview kan ti le don ni. Moi iming min sil thayem. 제 이름은 모이입니다. Tu na yang khoya ngay oma. 유치원입니다. Enti mo 한국입니다. Hankook ka enge Korea ti nami. 네, 맞습니다. 네, 맞습니다. chuan school te kalem. 네, 맞습니다. 친구가 너무 많습니다. School i kal nge kal lau. 어린이집 갑니다. 근데 친구가 너무 많아서 재밌습니다. Thian te ngayem. 네, 친구 로말입니다. 남자친구도 있습니다. 레이먼인데 너무 잘생겼어요. Le tu na chuan pui 아이, 공부 잘합니다. kan interview leang. Tu na yang khoya ngay om min sil thayem. 한국에 있습니다. En va moi ven chuan Korea yan nuam em. 한국 Korea yan nuam ti em. 재밌습니다. Enge Korea yan ti thina jumala hin enge schooling kal lau chang hin enge ti thin. 일요일에는 M센터에 갑니다. Enge enti center chuan. 예배를 합니다. Inkom thin emo. Chuan Korea 친구 thian kha in ngayem. 친구가 많습니다. Korea haute an thai man felem. 착하고 예쁜 애들도 많습니다. Chuan enge upathuna ni du len hun le enge ni du. 미용사. Miyungsa chu sammet tu mo samsiam na mo samsiam na thoi du ne mo chinga ka zo thengela lui kha upathuna enge ni du ve. 저도 미용사가 되고 싶습니다. In ang thai lau adang chero. 그러면 저는 요리사가 되고 싶습니다. Yurisa mo 네. Yurisa chu thabak le ne. Pitarau ti chi lom cho chum lam pang jo chi lau. 경찰이 되고 싶습니다. Police mo police damata. Le lente nge upathun inula thunna na tho. 저는 병원 선생님 됐었으면 좋겠습니다. Pyangwan. 네, 의사 선생님 됐었으면. Pyangwan na isa songsenim mo. 네. Uisa songsenim. 네. Doctor ni tum eta ani lui kha 경찰. police le 미용사. pui chu miyongsa samsiam na lama mo make up lam samsiam na lama. 네. 탄이 나고 있습니다. Anwa fel lom ve 오늘은 여기까지 마치겠습니다. 영상은 여기까지. 안녕히 계십시오. Okay ani leo ka ti jong ka na tina interview na kan nei leang 안녕하세요. 다음에 또 보십시오.